bamuguze. Ipo Konate umutari Munich uwo muri Bayern Munich Real Madrid uyu bakuye muri Jonathan Tah. Jonathan Jonathan Tah muri Leverkusen nawe baramwifuje. Uyu uri muri Bayern ukina w'umufaransa Upamecano yarangiye yongera amasezerano babifuje niko bifuje n'uyu Schwarzenberg bayige nawe baramushaka gasikira mu majyana. Ibintu byo kuvuga ngo zero cost ngo tuzazana amakinnyi ngo kuri zero cost ariko Real Madrid ngo sagende ko ngo saba simu sibakize zero cost bamubona ari ubukene. Ahubwo ajye nibande nigize kubwira hano ngo amakipe mu gihugu cy'Espagne nakinnye abantu bakenye cyane ahubwo muri iri kuyavugira biraba byanyobeye. Zero cost no ubukene rwo ngo zero cost witwaza rya zina rya Real Madrid nk'ikigugu were equipe ikomeye ibyo byakoraga kera ku bakinnyi urumva bari bayifitiye urukundo ba Kylian Mbappe bahoze ari inzozi zabo kuzakina Real Madrid. Abakinnyi benshi nyine bahoze ari inzozi zabo ba Trent kuva mu bwana batekereza Real Madrid. Ariko kumbwira ngo muri iki gihe umupira ugeze aho isi igeze aho ubushobozi bugeze ibintu birahenze cyane kumbwira ngo Real Madrid itari ya Real Madrid yari ikomeye twagubize ko Champions League nubwo igiye gutangira Real Madrid ubu ngubu Real Madrid irimo kubitwa no mu isi n'umugenzi amakipe yabaye menshi akomeye ubushobozi bwabaye bwinshi ntabwo umukino utwara Ballon d'Or ngombwa ngo abaturuke muri Real Madrid nkuko byahoze kuri muri Man City Rodri araza agatwaramo Ballon d'Or bituma buri mukinnyi abona yuko hari n'ahandi yajya agatwara Ballon d'Or kumbwira rero ngashe muri Real Madrid kubo kumbwira ngo uzise operation zero cost ikintu nge nyegeranya nacyo reba nk'umusore urugero nk'umusore wumva ko ari mwiza cyane urumva akavuga ati nge ntabwo nzakumukobwa ndabizi ko barimo baranshaka ari benshi bazizana ati nge nta nkwano ngomba gutanga ati abakobwa bazizana byanze bikunze azaza azira ubuntu nta mafaranga nzamutangaho ubwo umusore waba umeze gutyo wamugeranya n'iki ni nako Real Madrid nayo ibikora ndavuga ngo barabizi ko ni equipe ikomeye buri mukinnyi wese yifuza kuyikinira twebwe tuzarambagiza uyivumbura aho ngaho uzira ubuntu bababyeyi bawe bakureze basigare barira mu myotsi ukenera igiciro bahaye biragoye cyane no kubucungira kuri Champions League. Bafite amahirwe cyane ko bazakuramo equipe Benfica match banza bayitsinze 1-0 bazakinira Santiago. Nabonye Cristiani uyu musore wa Chelsea ibikorwa by'ivangura cyane kuri Vinicius Junior uyu musore rwose amaze kuba ahagarikwa by'agateganyo ya Argentine yamaze kuba rwose ahagarikwa by'agateganyo. Uyu musore rero biteganyijwe yuko atazaza ku mukino wa equipe ya Real Madrid kuko Benfica yasejurira kino cyemezo cyafatiwe no mukinyi wabo Cristiani bajuriye rero ubwo nibidakunda Cristiani ntabwo azigeraza Santiago Bernabeu kuko nabuze nsoma haraga page ka X kitwa The Touchline karandika cyane bavuze bandika ko UEFA ifite ubwoba cyangwa se impungenge yuko Cristiani aramusaje kuri uyu mukino gusuzanya kwe na Vini byagorana ugasanga rero ngo babona ko yakwagize isura y'umupira w'amaguru ari ibibazo cyane. Ubwo rero bahisemo kuba bahagaritse uyu musore w'umunya Argentine uri gukekwaho ibingibi haracyakorerwa iperereza ndetse makuru avuga yuko abakinnyi ba Real Madrid bamaze kwandika amabaruwa banditse baranasinya yuko rwose bumvisha ibyo bintu gusa nta bimenyetso bihari bifatika bimushinja ubwo no gutegeka tukareba ibyemezo UEFA izafatira umusore w'umunya Argentine. Ubwo Real Madrid rero no kubyera byose cyane muri weekend hanyuma equipe ya Barcelona ntabwo yagomba nayo qualify nta kosa yagombaga gukora imbere equipe ya Levante yiterekamo rwose ibitego 3-0 match yaboroheye cyane 3 bahushije nk'ibindi nka 3 ubundi byari kuba 6 muri mukino bya Robert Lewandowski yahushije igitego na Rafinha nawe yahushije ikindi ne equipe wabonaga ko yari hejuru cyane na equipe ya Levante witwa Marc Bernal wafunguye amazamu ku munota wa 4 w'umukino kwa assist ya Eric Garcia umupira yahinduye cyane awuhindurira hagana muri centre awuhindura muri box witwa Marc Bernal aragenda itakoza kugura igitego cya mbere agiterekamo witwa Frenkie de Jong ku munota 32 w'umukino kuri assist ya Joao Cancelo uri gukoreshwa kuri gatatu tuzabigarukaho cyane kuri territoire yo mu gihugu cya Espagne ari gukoreshwa cyane kuri gatatu witwa Joao Cancelo. Alejandro Balde maze iminsi twitwara neza cyane bahisemo kuba bamushyize hanze ngo yitekerezeho nkuko bashyize hanze Araujo muri axe bari gukoresha Gerard Martin ndetse na Kubarisi kugira ngo nawe